Iyan o kasilili. Raket ogoros patanan beliau supplementary program in KPSC. Magin kau na pala sang ni option wrong pan option speaker. Kuan kin sakar kita o KPSC buitan tatong kanan sa mamay palin kau ta kusunat and win ponpe. Ariawan ko na melel mo ni ban patroyanan program mo tayan patroyan tianggo mat saratan kay buni ban kuran kala brakso kon ponpe you. Wala pan kuran nangan ko, wan giligan nanalak nan kani ko. Wan gilang way balikan chorus, wan ko kapina kariyaw, son ko bung labala boy ang son ko bungkan. Wan ko kaunin ways laban mo so kan, way chumal wow choro ong chon kon pe yunsa. Nan sa mga program ng KPSC week watch ko child ban gatin mamang ibene out ban ko itan tatok. Kanan ran kalimisat tuwa o konisak na bluya kayo sa klan rana kanan chimna kayo and legislature kaysak and wayne ponpe. O bilaran po itan tatok chikan. Ni kalimay sa tuwa wan rana chimna kasante kayo watch moron floor leader kamakit o legislature aleta journal in ran kasli sa kwalo. Legislature up to laban ko sandigan and ran waleta standing counter report tayo. Standing counter report kan malata ime standing counter report numbers list Isak Silu Lavinier Isak nakaptalang sang County Rosen Mao pan kaway dan chairman sa Junchinet o report wali tanaw dagan men KPSC sang kabinan numbers list kayo Lavinier Isak napili dita kabinan Mr. Winsner J. David Dong Fukon Director and Kampan Rosen Mao. County report kaway assembly and kamananay Tita David on Pukan Kaun and Kampan Rosen Mao. Legislature aleta report. Standing on the report ng basic pile Riesek will kaptalang sang County Rosen Mao. O itan out amendment KPSC sang kabinan ng Basilisa issue Lavinier Riesek. May piliditan Mr. Orlino Lawrence on Pukan Executive Director and Punpi Housing Authority. Committee will cover non-report, legislature and Kamanalay Tita Lawrence, Om Pukuan Kaunta Punpi Housing Authority. Legislature Bilaleta report. Standing on the report ng basic lumalab niya Reisag makaptulang sa Committee on Judiciary and Governmental Operations, Techeyan ko, pan kawit ng Chairman Jack S. Aris, o itang resolution ng Saro na ulam niya Reisag. Maniwaw pagbagit Koba sang kababa na besaman kakutsumata kamutan ugataglakan meban kaptulong sang uliban pun bekan ng kopa sang kababa kot. Standing on the report ng beso kuno ulit niya Reisek kaptulong sang County Moni Messenger Salcher Loyola Patronia Chairman o itan kamutan kusunod na bepaisek laban niya Reisek. Kamatawat si meban appropriate talabata Moni kan Magkamanamantar ang runoff election ang kapina o karya ang kapina. Puigezan sa leer sang ni Pulan Sus me socha pa na nanapin tatakot ay makarita moniwat me wan mimin wan chalalo kuriyanin silikik wan buk paisak pa wan kaklabata wan bilgak tatako ang anan chikan. Ni kawanisa kan ranan jam na kasandi kayo wat legislature trialang na newilam nam nikulak isak riyaw tawli palimensan. Kabinayan wain ponbe wiya etungan sagrada mon legislature on way nintuan kaya kailagan pasan and wain ponbe. Muren mo legislature kaysa kaptola purang trialang nan session nikulak isak minutes pa isak tawli palimensan. Porangga kapaliyala ira kan masansa ng calendar and nikem sa klangaran ang siya nakasanti kay yuwat. Legislature tulaw kamanala kamutan kusunat na bapaysa laban niya sa galtiyew. Maban wadala kusunat ang way bakon ng betuaw li laban niya bukipaysa kayo laban niya sa tuaw. The CBA and baran moni o baran dataw kaya katriyesa. Kamutan kusunat wat siya ti appropriate talawata moni kan namananta ang runoff election ang option kabina o karyawan kabina. Puigiya soja na nabenta takot yeme leta kamutawat puen kaklapata wanchala lok riyan and silipit unapit paisak payo magamanamanta.
Floor amendment de kaptulong o pitay ton kamotawat. Floor amendment nan be serusidul ner reisep me pit kosan sabarin moni en tatongkan pan option kabna. Option speaker will appropriate money can may awarded there some OIA on option TNI or ban tokalang prachan kan and cash water meter when talal maluk or power PUC power generation supplement when talal nen sidikit walabugi si sakriyaw. Floor amendment words kaptalong sang Senator Salter Loyola o Epilalalta. Legislature ni Gamesan Lara and Chimlakasan the what, KU what, Kamanala Titan Governor Yemen, Rabugats Mayangagi Tita Mr. Wisner, J. David Ompukon Director and Kamban Rosan Mao, O Tita David Aleti Kamanaman and Jesus Race of Riau A. Itita Orino Lawrence, Ompukon Executive Director of Pompe Housing Authority, May Aledi Truth O Kamanaman and Jesus Race of A. Kamukin bechen kan makaptulong KU kaptulong sang Senator Aglino at Mon मैं कमगत के legislature इनका पचोये नन बचेक पेन मोनी kan मैं आदित रुआ से पान कोलाम local governments kan आप मेरे हुए बन कोतान मोन बुकाच कमगत अलालता वो कब कोलाम कमतियन मोनी करिया kaptulong sang Senator Section 3 ने for legislature and बिलगा पचोये नन बचेक पेन project and Pil sang kinakapulel len dia dengan wing matulani. Tama ka pantala project pukat. Kamagdala tau kapalang komdian PWTC. Kasilu kaptulang sang Senator Marvin Yamauchi, pa komdi ko na ng kapatroyan ng project pen designation kay may uyawi yung kumunlay tong uyapan datongkan. May board of trustee o sinsa uyawiya o masabukat. Kamagdala tao kapalang komdian sang. Kapayo kaptalong sang Senator Francisco Liwanis, pakamdi ko na ang legislature ang kaprop tuwan kasandian malan kopong o mapit candidate Reggie Carl. Kamagdala tao kapalang komdian chayan ko. Iran poita chaykan. Niyalan mas wano barag itrisa kulagay sa kayo mon sawas, Speaker Arsenty Lambert, Chairman in County and Education or Cultural Affairs Sendelina Leka, Senator Isaac Artui, Senator Jason Walter, Senator Mitaro Simina, o yang aking Director ng Kampan Kamarayan Mr. Stanley Etse, Lukayan Ranyang Program Motreo, may uyawan ng Kalim Elementary School and RSP, may uyawago ruya sa Ratio PDA. Programos kita nata po itanda tayo may sansaratan ang Run and Education Day. RSP Elementary School may uya the most improved school, the school may kayo kairta nan Wayne Ponpe. School words magatsang accreditation level ng Bayo, kotang level ng Silu, nanarenan sa umutromoteo. Iray so mas so balian dalagan kusap siluwat, yang agit so mumot so kusap makasanay di uya benda takwat. Meron nga lulaw takapakaban rana itikan Miguel Tano. May uya sagradan kosong iwan baran da balian talan ko sa broye Mr. Penter Enekar. Sagradan kapin o kaway tapot may uya usang ulia benobsen Wayne Soques, Councilman Yogi Susaya, Speaker Lambert, Director ETSE o former Speaker ng FSM Congress, the Honorable Joseph Halbert. Sa karadaan kapong o kayo sa kalaan program and run o uyaw isang principal and school watch, Mr. Randy Lambert. May uya kawit, komoit. May uya komoit ng madaling program watch si Roye Youth o Senior Albert Ropi, may bacawan mo yan, law-law, takapakapa and bridge ng iti kasarawat. Speaker Lambert, sabi yata sa mga sakartaan rano o bacawan may main, nakunan na mentoror, may nuya sakaratawat, o pwede ngay may bilibilita, o so may nuyawi. O ito law sa karkita, may kasik sirin school ka na niyang, yang agi papa o nonon, o penini koros ranyang patseng tatawakwat, pwede kayo din, Principal sampatan kan kelir
makareta poitawat. Baba ono na ya sambatang kayu o serin school kan pilihang aleta poitawat o ya gonang mele ranyan kasarawiwat po ren sagrata ren rong sagratakan. Ranwat kecai pacobane po kecai len kasarawi poita. Memenwai kan pacawan baby step te aluka kan kesinseri. Kecai koras mangi pacawan tuan kesinseri kan araikin kakoi kisin ka. Aime igadan ki kasarawat poyagi etina child chumarin ki saman poita metua chamet. Ai chumal kaping mong principal sumatangkan penene yusari kan mayang pacheng tatawagan ranwat. Imen baga kumain buselaw kalau tela tatok mau makumain kasalata. Etola ni bilbajawan and why oya chumal kaping ong Israel CPs the son bekan oya aray chumal tatok nan kalen school wat. Tatok makumain oya ban inanin sawaseta kalau tela kirtan kamarain brain serin school kan. Etola bajawan me Pusaya Ambassador Cup and America Carmen Cantor o chumal kapung puegi tatak mau nakumai wiya success. Bacawanan may baca mo na chumali mo kula kono na mensanan ran nakumai chang diton pan sabi tatak. Ibacawan mo kula kono apso egis kamatangala utano kula gusu. Either we had to achieve a mission, which bacawan na kumail kin matang and chapta, o kumail katiraba anson kasgur. Speaker Lambert kapraya ang ating kaping on Lieutenant Colonel o yan CPs kan chorus o bil kaping kiyan kan bakabachay sang South Korea na bajang kachay baca sila nan wing phone pe yung sampa kaugawewe tuwan nawan o pagpun ka na karayang million in seri army silimal solarian school. Puinwat alyala sili uchut sang kaunan puin so tilibililakan o kaunan waykan. Uchuban puk the taraboy maraban pacawan ng United Nations may pagpagay mawan o pagpun kan and kap kachukuchuktin ang sampa. Puebil sansal nan romot mon program wat. Speaker Lambert kem sagala chumal sagrata chumal kabayan payama om puin wat tatawag laut marapachawan wiwiasili. O yeme chure kan makabo konain sansalong puramail nan program and kabese wat mail sabari program wat choni anso kan magan pasanti kalangan o kasilya.